Toi Tala Fou tol whaapoponga o Tala Fou mai le si ufonga le lau mua mō le nei vaenga o le aso. Wai ei se wala au le whaalapotopotonga o le Health Coalition Aotearoa i le pāle mia Christopher Luxon ina ia toi sui le minista langolango mo le saifua maloloina Casey Costello i se tangata e mawhaiona toi whaafo i le tūlanga whaatuatua ina i lea tūlanga tofi ona o tala ia ua whaasala lau e whaapea o lo o tau mawhai e tāo file si itango le lafonga o sikaleti mō tau sanga e tolu. Na whaalia le tasita i taifono le whaalapotopotonga Professor Boyd Swinburne wa matua le to iai ato o toa se whaatuatuanga ia Costello e avea ima minista langolango le soifua maloloina ona o mea umalawa o lo o ia whaia e o mai le so e te e ai lava i le soifua maloloina ma o ana tū mānanga e pei lava ia o se minista mō kampani ta paa. E tatau i le pāle mia ona wawe whaia se fuafuanga e pe ona sauno le Professor na whaalia li poti a Kion Espana o le Leitoni o Sila na tu inatu whaafautuanga e Costello le tau whinga o la fonga i le tapaa mō tausanga i tolu le ete i tausanga lava ma whaapopo le la fonga mani fuafuanga i ave esea i la fonga mai o loa o tapaa i ele ai se asue mawai. Na te ena e Costello e na tele i whaia se talo sanga whaapea e wini whaamaoninga manino sa ia whaia se talo sanga. Sa ta ua fo i le suenga Espana le malo se o piitanga o le New Zealand First i kamupani ta paa. E fitu se fululua tau sanga se tama ua lokaina leo i se tau whaasise o ni inivesi e tasi tesi ma le fitu miliona tā la e pe ona whaalia e leo. Nau la tau sueina se whale au kilani saute i elef so ta inga malea whainga tau whaasise e pe ona tā ua i se sātini senior sue o Ryan Bunting o Waite Mataa. Nau lātou tauwhia mai e fo i mani pe pofa amatalanga wha apea mani masini e wha o ngai kompiuta e te le lava se su engana whaia ona o tangata New Zealand ia na ngā waia lātou tupe teu. E se fuluni mōli anga lu taule e le wha o ngai o ingo tupe e maua mai whainga palapala na tā ue Bunting o la wha awau pia su enga mai ono whaia manisi mōli anga o le aso wharai le tu la iai lea tama i le wha amasinonga wha i tō malo manu kau. O lo so ina leo se tangata na malio i Kiandala, ma o le to o lua i leo tangata maali liu ini pitonu o Wellington e tono le lua sfulwhai tō la. O le pōna pōi le lata le sfululua le vai luanga, na o tuai leo ma au nanga mō whaalawla whaafua sei, e tali se wala au mai se whale i Baroda Street, na ta ua leo, e leo mawhaio na whaamatala ina le taimi nei le mafua anga o le maliu, o na o leo whaawau pia i ei su engai lea so. Ai o leo ina pia se whale i taua, le ana mawai fo isa tangata ua maliu i le tū lata i le vai luanga, o le pōle asolua o le vai aso nei. Na whaamanino le pālemia Christopher Luxon o le a whaalolongia le mālo le treaty po le whiangai ngai waitangi ina usau noa i le ratana i le aso ana nafi. Na whaailoa i fo i le pālemia lo na tau maunga o lo na awai i ratana i le lumanai mai whaatawa fo i le national. La la sootanga ma le ratana e ui le sootanga i le leipa peona i ailo na tala whaasolopito. Na sauno le suyo kingetanga o rahui papa ita i o le malo i ratana matu usa o iei se lapata inga. A whaia e whaalawelawe i le te tiriti o waitangi o le aleno fua i fo i Māori. Na sauno papa o le toi whaataatia eso le pulenga Māori mo le soifua maloloina le te aka whai ora o te tupuini langona ato vale i tangata Māori whaapeima le toi suinga le malo o ingoa whaala potupotonga pe ona whaamomoilenga ngana ingilisi e pei o le waka kotahi po le la lao whela o inga na ia fola o la whaawau pe ona whaingoa e Māori o le waka kotahi ma whaatou maule mana o le ngana Māori i so se awala e tala whianga iai na saunoa i fo ili sui pālemia wawa samana i Winston Peters whaapea Shane Jones o le New Zealand First e le i awai le taitai o le actor David Sāmoa le ai fautua ina ni suinga i mata upu whaavae o le te tiriti o Waitangi Sāmoa fo i lawa no le taitai o le Labour Chris Hipkins e whaiaila na saunoa ngai ratana na saunoa le isi taitai o le Cranes Marama Davidson o le awai o le acti ratana wa whailo ai le lea mana i o Māori. Na whaitioina le minista o le malusi anga whaamili tele New Zealand Judith Collins ni whaamatalanga le Labour ma le Green e whaatatau le whaiunga le malo e awina 20 fita
Ale atunu e tali popole ngai o loo tutupu i sa e tututonu i o sa whainga o loo whaia i wa ala o loa whaavao malo. Wa whaalia le vaenga le healthy i tutono Yemen e iei o lātou sotanga i o sa whainga i wa ai le sami ula ula ma le tawai kasa. Na tāua le healthy o lātou o sa whainga o loo whaasanga i wa ai ei pi itanga ia Israelu po o waafo i o loo anga i wafu i Israelu. Satu ina mai se tālusanga le United States ya New Zealand ma ua uwina to ini fita se to ono e langolango ma sosoani. I ngā yo inga wha militeli, o loo whaia wha asanga yos wha inga le healthy, na tā ue le Labour, wale ise nga mga yo inga na whaia ya Iraq. Ma toi wha amana toi le te ena Helen Clark, a avea mapale mia se whainga malo le Labour. Le wha atawana wale United States a wai wha atasi yos wha inga i Iraq, i le vai tau o le loafe, na Tali Collins, walu se fulu tau sanga talu o na toa na i le nā mea, ma ua te tau na nga i luma, ile o se mea fōus wha inga le healthy i waa, ile sami ula ula. Maolo te ena fo ile ministani wha amatalanga o le iei ni sootanga le vaos wha inga a lea vaenga, ma le tauolo tupu le vao Israelu, ma Palestina. O tu ina atu le soifo malalo ina se la pata inga i tangata umo New Zealand na ia wha mautinoa, e whaia tui pui mai le mi sela pe a whaio ieni fuafuanga i malanga ia tunu o i whafo. Na tā ua le te whātu ora, e tu osfulu lima tangata na malanga mai New Zealand le lua vai aso, ua tua nai, na lata ni tangata mi sela i au se tā lia, e tu osfulu whaa na wha mahonia, le malu puipuia, ma le tu o tasi sa tau fia, e te tauna no fōta i eile atunu upio na wha Dr. William Ranger, o le mi sela o se wha ama e whaingo fio na pepesi, ma o lo li putia le ionisio a fia i au se tā lia, Britania, Amerika, ma le atu Asia whaapea fo isa sa e tu tonu, pio na sauno Dr. Ranger, o se whaamanato malo si le mo tangata ina ia tau mamao, mai le ono mama i te ngā inai a o malanga i whafo, ini tā whao ngā māsia singa i a inga, mai ia tautua nai le leo nā to o toa tui pui a o le i malanga. Sata ua se whaito whaol tamau a inga, e moni ua telinge selisi i tio le tau o soifuanga peitai, e le wha apeo le apa ua i tau o loa. Usilia ma le lua tau sanga, wha ato ato e wa ia leo le telinge selisi i tio le tau o soifuanga. I wha amaumonga le ofisa whainu mera wha amaumawina New Zealand, wa wha ilo ai, e te sima le 5% na wha au popo. I le si i tianga le tau o loa i te tono masina e tolu mulimuli o le tau sanga, ma pa ui fwai i le whate sima le 5%, mai le 5 te sima le 1% sene sa iai, ma o se taimi pito mawalalo le talu mai le masino yuni lua whelua tasi. Na ta ue Brad Olsen o le Infometrics i le leitio New Zealand. Sa tu maulawa na si itia tau o loa peitai sa le itutu sama le vave sa iai. O tau pito sile o na maululunga le na wha amawina i tau whale no wha maututongi, ma o le ala le salangona i lava i tangata, le taunga tau le soifuanga. O whawhetai le Biosecurity New Zealand, po le pulenga New Zealand mataituina le puipuinga malu tua oia le atunu mai ini seti ma mea o la whaalafua, i lātou sa taunu mai le atunu i taimi pito pisi o le kirisi masima le tau sanga fau, o na o lātou tau mawhainga sa fsosoani ai, i le puipuinga au nanga o lo mawhaiona mawaile 5 biliona tā la a le atunu. Sa to o tele sa wiala o to la fono ina ua taunu, e ala ilo lātou tau mwhai puipuia New Zealand, mai le whaulu fale mai ia yo ini seti ma mea o la whaalafua, e a whaina ili se o manga ma whaatoanga, pio na whaalia Mike Inglis. E ono se la wafe wha se la wono sfultolu pa sese na taunu i malai vaalile o New Zealand, ili masina o te sema. Mai lata ili se la wafe na whaopopo ili whainumera, ili pili o tala valea e tasi le tausanga talwai. Ili masina o te sema, na tu ini whaasalanga i pāsese to valu se lau valu sfultolu, o nolo lātou le whailo aina o ni mea tau tino sao lātou au mai e titono le atunu e peo la au, hani a ano manufasi, manisi o loa mai mea ola, maolo whautua ina i pea tangata malanga, ina ia whaatumu sao pepa mo i lātou e taunu mai, ina ia mawhaile ofisa o na ilo lelei, po ni olo aionoa a fiai, si o manga o New Zealand. E whaase la wono se fululua fitala se tino i tupe, ma se fale ua tau fia leo i Wellingtone. O na olo masalumia, na maumai ni whainga whaapisi nisi whaavao malo palapala ma pio. Ina umamai o na whaia whiutanga inga malala whaavao malo e wawa ia le tō la fono, na tali tono i leo New Zealand, o a se taia e eile pitanga ia Frank Schneider, o se tangata i Luxembourg,
O Schneider, o se tasi na avea masipai, manangalua se whaatono silio le lala whaaspai Luxembourg, a le I awai whainga whaapisi ni si palapala, ye whaingoaina o se pyramid scheme, e whaapopoi le whai numero au whai inivesi ma whaongai teo ngā tupe, a au whai inivesi fōu e tutongi e whaasilinga a whai inivesi tuwai. O Schneider, sa loka I whalani le lua whelua tasi, mai se so engana whai ele OneCoin, o se pyramid scheme o cryptocurrency e ono te simale 5 biliona tāla. O itu ai ngā teo ngā tupe whaongai whainga whaatekonolosi, mai le eini tino I tupe wa aia, o lo o sa ili ele taimine ile a tangata, o na ele oiloa po o whea o iei nei, a ele tali tonu ngā leo, o le whale lei Wellingtone, whaatasimale tino I tupe whaasela onus fululua fe tāla, o ni tupe mai le polo kalame le pyramid scheme, pa le OneCoin, be ona ta ue le post. I ta'alonga, sa whaasalalawina I le asoana na file whaia o ngā ulo le manu Sāmoa te ito fitu, muli anga tele Brian Lee Ma, lana au wa filifilia muli te ito fitu whaavaa malo le HSBC World 70 Perth. I au se talia le whaiunga le vaia sonei, olo I Sāmoa le pulusi whaatasi mawhiti, New Zealand, mawhalani. Mai a mata le ta'alonga momua le manu Sāmoa I le aso wharaili nei, luas fuluono Januari. I le fitu toluvalu, I le afiafi e ta aloai mawhiti, e to atasi le soifo ua filifilia le sunga ia tau mai ava o le maalisia sangato Iosefo, ua toi fo I atu I se tamai to olua ua toi maalolosi ato atoa, mai manu anga le tau sangataluai o waina sione o le tamauli sa le lolonga, mane weli le itufia o le laauli Lions, o le to asfultolu ua filifilia o vavasa afasu o le kapeteni, fa amaoni Junior Lalomilo, BJ Telefoni Lima, motu o petai, waina tui sione, taunu niu le vaea, me lani matavao, ne weli le itufia, Tom Maiava, Paul Scanlon, Elisabetta Alofipo, whaafo I whalaniko, ma malakesi ma se whau. Tala Fou ia ma le si ufonga le lau mua, mo le nei vaenga o le awa uli.